Rero bakunze ba Samuzo TV mbanje kubasuhuza nizera ko umeze neza. Bibutsa bakanda subscribe, like, share na comment byakoze kubona amakuru ku gihe. Minisitiri w'ubuzima yatangaje ko uwapakiye sima muri ambulance yahanwe. Ku mbuga nkoranyambaga hakomeje gucicikana amashusho y'imodoka y'imbangukiragutabara nka ambulance irimo ipakirwamo sima yo kubaka, bituma abantu babibona nko kurengera kuko irimo ikora ibyo itagenewe. Minisitiri w'ubuzima Dr Sabine Nsanzimana yanditse ku rubuga rwa X ko uwabikoze yahanwe ndetse yashimira abatanze aya makuru. Yagize ati aya makuru y'imbangukiragutabara twamenye kandi ababikoze bahanwe. Kirazira gukoresha ingobyi y'abarwayi ibyo itagenewe. Turashimira abaturage babonye iki gikorwa bagatanga amakuru. Minisitiri Dr Nsanzimana yasabye abanyarwanda ko uwabona undi wese ko imbangukiragutabara irimo ikoreshwa nabi yahamagara kuri 912. Umukozi ku bitaro bya Gakoma utashatse ko amazina ye atangazwa yavuze ko umubikira witwa Nyiraminani Beransira ukuriye iki kigo nderabuzima cya Save muri Gisagara ari we watumye umushoferi isima yamaze gutabwa muri yombi. Ati bamaze kumufunga buriya namara gusobanura icyo yashakaga kuyikoresha bashobora kumurekura. Iyi mbangukiragutabara nubwo yanditseho ko ari y'ibitaro bya Gakoma yari yarahawe ikigo nderabuzima cya Save uyu mubikira abereye umuyobozi kuko kibarizwa muri zone y'ibitaro. Iyi sima yarapakiye ngo ikaba ari yo kubaka zimwe mu nyubako z'ikigo nderabuzima ayoboye zari zikenewe gusanwa. Imodoka y'imbangukiragutabara niyemerewe guhagarara aho ibonye hose uretse kwa muganga cyangwa kuri sitasiyo y'inywa esanse ndetse n'ahantu yoherejwe hazwi n'ubuyobozi bw'ikigo. Urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB ntiburagira icyo butangaza kuri aya makuru yitabwa muri yombi rya Nyiraminani Beransira. Iki si ikintu kiza uyu muganga yatekereje cyo kuba yatuma umushoferi sima muri imodoka y'imbangukiragutabara. Iki kintu yakoze ni ikintu kitari cyiza habe na gato. Rero yanga akaba ari amakuru wajyago cya Samuzo TV. Mbibutsa bakanda subscribe, like, share na comment yakoze kubona amakuru ku gihe. Thank you.